Okay, yada say. Thank you. Nyamin Shroud. So near dear Shiamu, in term out of war, in term Yakuta exclusive, effort justice in Kunkum Blay home. Yede Baba Sumo, Yede Baba Sumo. Ye be named two clubs agent be Edrum Abua. All things being equal, Yede bro for no. Say Kotoko deal no. Obetimi renew. Any betimi a bounce says one renew team Ben or Bebo. Yede Baba Sumo. Yede Baba Sumo. Yebe name Biama. 4 teams and a panel. But 2 are abetu enim our US of A. Yede Baba Sumo. GH Live Studios. Young Everybody, yeah. Moving GH Live. Moving GH Live. Subscribe to GH Live. Okay, yada say. Sir, on your dear Shiamu BM. Justice in Kunkum Blay. Asante Kotoko Mitford Dynamo. Super committed player. Passion or the bonny ball. Or some pa. Inti fans ne penasem ye pa. Enyagro. Kunu ho. Onye dua broni. Onye na fo ni bia. Osom yi na kumam. Ema ne krojen. Ti se nsu a eda ho no. Na bibia ekoso. Yanku anim. Die tie enie. Justice Blay Kotoko Aman contract proposal. Yedin Chimuni Ma said Blay Sika Noje was around the region 6,000 to 7,000 Ghana CD a month. Na new proposal no everything aboa Blay amena ura 10,000. Na bibia wie nkunim die so. 2 years contract extension and empanyufo nya. Omode ebedoma kwada na sa kwada pesen kwa omunya nko be sign Ediama crop yama poma metema sante kotoko. Die nim ni se Justice Blay. So be ball Ghana dia enye eye crop ya ahembobo anu tim na enua na obesom na wagi ni nkui akọ nanim ama nkunim di bo na akọ edi amano. Yigisu eye story no edi ama. Na no ada no be pie mu America brochimem. Na America brochimem mu no oba no. In fact, obesom sompa bobo kama. The cry nimni say the visa na no ada wasanya kakra e de api so a renew the visa na yenim say amen pampe ai pafo ti say bofro tu na epuduo e ti say de woto ware no na wahye puduo no visa na men e da ne passport no mu a enya gro enti say B1 B2 say hwa de enya no ne ebekire mu ha de enim ene say Enuanom bi ni agent bi adi nkomo wa America brochi mamu ha a omu petim ama justice nkunkum Blay sene ebeya enka obenya na sika puduo na obokakra na ne ode aye bibi na nkunimdie bo na kọ ede amano enchemu ni nyina ene se medi nkanka cho se Justice Blay obebo Ghana dia asante kotoko bobokuo no ena obebo ekokoba se esibuo so na se de mekan eso abapa de a ene obese very good goodbye pa tie ni bie goodbye no foforo hye ni mu very good goodbye ene obese ede ama sante kotoko chitafo enkonkoye no hidden heart feeling bia mpanyifo nso beti ase nam se dollars de ya na ne a etimi egu ho ema eso abapa doso ne nchemu ni nyina no se anuanom bia ne agent bia di nkomo wa America brochimam no emfa ho emanse ntwani bi na ada se no akọ renew ne visa akọje visa nti no untimi mfa B1 B2 emebo MLS visa ne omu category ekokoba se Justice Blay ebeba bebo wa America brochimam a enkonkoye tourist visa na se bia any other visa bi me ban sra visa eno de beba besi aka nti ano de man sentweni bi na ada ase no akọru ni visa nti o free kotokwa ani eno de nipa na aboa na age amano a se ne in case of se de mere bi na papa bi kan se broni ba sinse wiem se me mo bo Ghana bi mu a otama obetimi anya ba bia bewura na se de enua Steve no draw ya Zico Super Michael Ember Power na obo nipa ahindu anom ne enua anom Mohamed Alasa mo nso ene Aziz and honorable mo ababusuan pakrom ha no
na kwadan so general Emmanuel Sekufo mu nyina ka ho bi ono nso aba be fa saa jesi ni bi ahye adom aboa ama abrabopa etu anamompa enu nti na service ano nipa na aboa ama ne nsa aka ebo ne passport mu no but club no any agent na epe club ama no se kokoba so munya tienkyeremu ni ye mo obi a onko edwoso nka dwoso asem nkyerɛw yete dwoso nti ye kyerɛw dwoso asem ɛna se yete pankro no nso a ye kyerɛw pankro no asem na wo hu se die sitie saa pepepe enkyeremu no ne se Blay visa na wagen it has nothing to do with ne bobo ba be born America se e fa agent ni nya team ni manoa eno de o ma gia tuma ma no se ne be ya se bi be since enwim na Ghana league ya mo biem kra na o ka so jai ball ba otamo a abrabo pa beto aso na nkurimdie bo ne yenkyirem nam se eno ye ne personal issue but ekoba se agent na e pe club amano no onya bi manoa a new visa kama a different obekwa ko change no category no kyerese oba be si akan na wanyenya ne work permit that is social kyerese obetimi asi akan na wasi akan e de amatim no news etwa so and say agent no Ghana for binum a e wakotokwa da akwadan nam ne sompa wasumti any agent bi adi nkoma agent no and 3 teams make 2 1 eka ho yes the waha na minim 3 teams Louisville City a football club e wa America brochimem Louisville City your next episode e be church club no nyina anyone facility no logo actual and a Detroit City and afi Hartford Athletic na agent no Oben Hartford Athletic ye pa enti sa wo hwe bibia mu a Louisville City no or links ho onyama no a ebetumi afa ba percentage no wo form and a Detroit City FC nso ehon so link no eno so e wo percentage wise but the percentage no was soro pa sekoba se oba bibia nsesa obetumi abesi aka ma o ma agent ne club no di nkomo a show Blay videos bi ni ade a kire mo no Hartford Athletic Oba America brochimema ye free bibi Major League Soccer MLS and ye free bibi USL no yanka na senka ebia enu ye lower Emma MLS no and ye on Major League and a USL near second twaso enti yemfa nse bia nka Division 1 yanka na sa ha league no mo nye promotion ni demotion ye bowie so wo USL mu na osika sem tani anasa so ani na mpanyufo be hwe oniema na opese woto aso kobobi MLS ombe mo accreditation obetimi akobo na no ada na Nashville FC baby and maybe na David akamisi akan no na wo USL ha enso wo mo enya oniema hodo nyina se ombo MLS ni bi enti ha league no ye ni demotion eni any promotion na emom usika sam ekọ animu a utimi frokosro na mpanyifo abehwe oniema na usika sam mu na wabasro enti USL team ena Ghana fo bia do akwadan nam ne sompo som kotokonti eni agent bia kasa agent no ehwe team edi ama no Louisville City, Detroit City and a Hartford Athletic the name is a Hartford Athletic no eno ena wani mu yie pa eno ni nchemu a yede ma atiefo okwa America abrochima mu ha na sa wo ba ho a Hartford Athletic no omote ye nche 2018 omote ye 6 years ago na kanino omusi akan wa Pratt and Whitney Stadium sa stadium no we ma na no ada Ghana emrebi any US boy Asamoah Gyan ebo free kick bi share I think that day in cross penalty sa stadium one you see akan ehonum na Hartford Athletic asha say no musi akan be say o ma free ho me ba be show bi o musi akan no o musi akan e wo Trinity Head Stadium eno e wo Hartford e wo Connecticut ufri New York e ko Connecticut a fan don hiri mienu sa pepepe ena esitie ebia ufri New Jersey bi ba don hiri mienu ni fan na miensa depending on baby a wo e wo Jersey
Sa any city. Ufri Massachusetts, Connecticut, Ufana Dorhuri Bia, Ubetimi Anko, it depended baby our war. Say I want to Pittsford the nom, and a Bia, Barrington nom, Berkshire County or dia, and a better 30 minutes, Granwell, Connecticut, Sa Pepe, and then a bohon, Sa any city, or Rhode Island, and our Baba Bia, a Bia, Blay Betimi Akusia Kanya, and also Nene Bank. The name, and it's a Hartford Athletic. A agent in Comodino, all concentrating more no any chumwe they mark in a T4. Now, if I coach Eddie Brendan Beck or no now about MLSCB and we retire as Siano, we see a kind Edema Boboku your friend is as a coach, Edema Hartford Athletic. Said an American maybe no Musia can Pratt and Whitney Stadium. Mwambeka Ghana and US boy, you know. Yes, and yan and previously. And no, me kai say, my senior brother, Brian can come board to BKB mu baby. Minia Kwame Kese, Ona Munina Mo or Kama. A honor Nasa Timmy, Hartford Athletic, no Canino Museum, I can say, my free ho. Alright, Jola Kakra baby, yes, senior most, big boss. Mechia, Omunina baby, Kama, into stadium, Omuni Moye pa, I ain't yet Kitua. And then in Central Forge to road, dear Chi baby, you know. Sa and Anna is he at here. Yeah, dear near any Gusua, equitech me anymore. Ye him Frank and El Cosra Piano, A2 Kama, O call no ma. Ghana ni century bia na all boasecra. Isiano or Banks, ho ye pa, baby, a Hartford Athletic, Esia Kano, or Ben ho ye pa. And Comodiano, none that will trim echo all this. And or tea, and or resaca crama, and yes, you don't musuko, not as ampa agent be a dim como, a fat Justice Blay home. Ghana for being a car subnet agent, you know, any agent, you know, so African ni, but on your Ghanaian. Ghana for any dim commercial agent, you know, an agent, you know, so a dim como with 3 clubs, Louisville City, and a Detroit City, and a Hartford Athletic. But Hartford Athletic, you know, a hopper, and a beer, BBSC, a kaya, obiting ababisi a kind, at the Amawomo, a new payer, a real payer, but tonight confirm it, I am Bob one on there, am I in a tier 4? Omo MLS, Nemombo USL. Ibia Division 1. And I said, we Premier League MLS ni free wa. Dear twice one no. Enti said they make a Ghana in central ni bi pa. Ben Hartford Athletic. And I wish I say me at the chairman no. And I mean so make if I know a sports editor or Ghana station can say about and a Bibiano every pace see hold no basi. Ne ho anchen wa eno na dwumantin komodie ne tofe no se kai kizi to any exclusive som to fapeten na unuanom so enka kakra na anuanom so nya bi nhwe ne mu ahembobo ano no ene ha Asante Kotoko midfielder Justice Blay ebetimi renew ama Kotoko se wan renew a empanyifo ebi boa ama omodi atro agent bi anuma agent no epe USL division no teams miensa Louisville City, Detroit City, Hartford Athletic, and no part of when Hartford no, what Connecticut no, and no more pet at the amount per day. What is what I give visa, and no dear, and your visa me about USL. In Yankakroma, football is the brewaha, and so visa only be rahano, what the bobo ni be ye. In Tisakobasa team no, Unya, Obesa ko, Embediobium, na wakobibese, wako esa akwakoye category fufro. Na visa no edimu SCP asitanti Ghana numere 1 nsam ni na ene ade asomo latest ewo Justice Blay hono aha ene ade besie di achi yegusu monitor situation no bibia tafema ye be set record ni straight ede amount Everybody, Subscribe to GH Live.